Al hobby viaja nos mes no te realiza el valor de inocente, no te por nada tenha dicho que ningún gene te profeta de su propio pueblo. Importante si ta que de exterior tem instancia na respetar maneira Caribbean Journal, que tem boa riba figura na mais interessante do Caribe durante a transcorrer. Na saca nosso primeiro-ministro Mike Mann entre 25 personagens mais interessantes do Caribe. Caribbean Journal te saca anualmente na final de cada año una lista de 25 figuras del Caribe quasi más impacto durante el año. E nominado nan nota marana e terreno politico, si nota cobertura aspecto, basta que persona haga un impacto. Así nos permira una variación de personaje, manera e cantante Rihanna, e sprinter de Jamaica Usain Bolt, e basquetbolista de US Virgin Islands, Tim Duncan di e campione mondiale San Antonio Spurs, e bilionario e entrepreneur Richard Branson di British Virgin Islands, e cantante cubano Leslie Cartaya, e modelo Janelle Williams di Jamaica, e cubano Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud, quien estaba en un rol mundial de guerra contra Ebola, y otro cubano José Abreu, pelotero de Chicago White Sox, quien de Abira el Rookie of the Year e año aquí de Major League. Na descripción de Premier Mike Eamon ta menciona que estaba una acción audaz y sin precedencia, ora quella para lo que ella mira como un metimento de Holanda de asunto nan rubiano. Su acción de huelga de hambre na juli abrió tanto de la región como del mundo. Banda 16, a descripción te explica que Eyman estaba más audaz de una otra región. Esta, energía verde, que hace Aruba, abira una fuerza regional, que golpea la isla ta 100% energía verde na año 2020. Tanto Naciones Unidas como América está cargando a esperança com a rua por ter modelo e romano for de qual não por ganhar sustento e conhecimento de não guerra para usar menos combustível petrolero e reemplazar essa aqui com tecnologia já provar de lo que a natureza está oferecendo nós. Dando na visão de primeiro Mike Mann, energia sustentável a prioridade número 1 de nós. Companhia nacional e no progresso está captando hope e admiração da região e no mundo inteiro. Essa aqui é a primeira viagem com personagem de Caribe holandês que tem reconhecimento assim.